Wantu Mike Test wantu Mohoro maina hini ati thirikari ni yahinga giuthi gia kamari kiria kiuikaine ta Aviator kugerera ruhonge rwa Betting Control and Licensing Board BCLB. Thirikari ni yahinga nenda cia standalone Aviator na crash game iria nyene tutege tutu twa kamari. Itana kumenyithia ndeto no makiri-ini no ngwehoe na gitio kinene witikire tafadhali gukorwo subscribe thini wa channel ino itu nigetha ukagikoragwo kiamukira mohoro ukiri wa mbere hindi ciothe to ikorwo tugikira mara ikorwo makihanika guko thini wa nenda ciitu cio kinyaniria. Mohoro mahina hini ati thirikari ni yahinga giuthi gia kamari kiria kiuikaine ta Aviator kugerera ruhonge rwa Betting Control and Licensing Board BCLB. Thirikari ni yahinga nenda cia standalone Aviator na crash game iria nyene tutege tutu twa kamari. Akenya mwena wa comment section wa makorwo magikenera kaundu gaka na njira nene ari ta uyo korirwo kiugo na Lesbel Bachaka. Kwanza vile TV zina boss quiz una watch kipindi 5 minutes alafu analeta michezo ya uongo ya pesa 1 hour and a half hour na ni kutapeli tu, zote zinafaa zifungwe. Hata Heritage Time tulikuwa tuna watch Citizen, KBC, Inooro, NTV, KTN na Kameme. Those day TV was always the best and wangapi wanakubaliana na mimi. Na Irene Joseph akawa good move. Na Kamau Jones akawa this is not even my problem. My problem is that the distance between Israel and Egypt is 613 kilometers away, but it took Moses and Israelites 40 years to complete their journey. I wish Moses was alive to explain his laziness. Rest in peace. Na mudogo ito Joseph Dongo akawa nitwenderio tutegeto na thogora wa thi wa gutemanga. Na Grace Liza akawa hata za TV zifungwe. Na mudogo ito John Njoroge akawa was my wish to save our people. Na George Gekonyo akawa for the first time the government has done justice to Kenyans. Na Joseph Kiari akawa wafunge hata TV na radio wote ni wakora. Na Ansi Gefue akawa na hizi za TV pay bill help. Na modo ogwitwo Rufus Van Dyke akawa hata wanafaa wafunge zote kubaki kama zamani. Na Kadhi Wairi moja akawa good work. Na Steven Jibwe Karoga akawa this is Kenya my friend. Na Moses Kenyajui akawa wacha tusikie BCLB watasema juu ama TV unajuanga wakitaja hiyo BCLB lazima tuwasaidie kulipa station. Na modo wetu Susan Mwagi akawa rimasoke mathuthurie boxes ciciragwo ni Kameme kana ni genuine. Na Waithira Meriana akawa ni mahinge nginya ici cia tumeme. Na Magi Favor akawa no gota wa ngura wa Githui na wa Gaikamba wa Mwangi acio matumire mene gukena ithaa ngima gutariria uria uguthawana. Na mundu gwitwo Diprotre Gikuyu akawa ine cihingo cienda kuhingo maicihingo na matigacokie ona hanini nginya cia radio na TV iri tutunya akuru. Na Pablo Gymnase ko ikwagirio kwambia na ciuthi cia ma TV na radio. Na Alinjei akawa tondu baturi onago isa jama cia tutege. Na Mario Nchege akuga wafunge zote hata za TV. Mohoro mahina himare marekoro magitukinyira kwa dakika no ni ati thirikari ni yahinga giuthi gia kamari kiria kiuikaine ta Aviator kugerera ruhonge rwa Betting Control and Licensing Board BCLB. Thirikari ni yahinga nenda cia standalone Aviator na crash game iria nyene tutege tutu twa kamari. Oku kwa mwagi wa mohoro ni no nguhe na gitio kinene witikire ukoge subscribe thini wa channel ino itu nigetha waikoragwo kiamukira mohoro ukiri wa mbere hindi ciothe ria twaikorwo tuyikirira video ya mare maraikorwo makihanika guko thini wa nenda ici citu cio kinyare ginya muthenya ungi ni njitikaga ta mwagi wa mohoro.